Jesús. Gloria a su nombre. Glória a Deus. Alabança a Jesus, aleluia. E candeira está nos coração, amém? Esse ninguém não pode pagar e candeira aqui, glória a Jesus. Nós estamos seguindo a noite com a palavra de Deus, mensagem, junto conosco, irmã Dília de Polanco. Alabança a Deus. Maravilloso Senhor. Bendito sea Deus. Gloria a Dios. Y al nombre de Cristo. Y a su nombre. Y al nombre de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Padre, te adoramos, Dios. Adora a Dios en esta noche. Bendito es el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al nombre del Señor. Dios es bueno. Bom dia, bom. Y Dios se mueve Bom dia, en movimenté. medio de la alabanza. Na mitad louange. ¿Cuántos vinieron a alabar a Dios en esta Como é noche? que vem louvar bom dia a ¿Cuántos soia? están dispuestos a adorar a Dios en esta noche? Como é que disponível Gloria para al adorar nombre bom dia del a soia? Señor. Poderoso Dios, damos gracias a Dios por esta parte. Luego a mi pastor que me la concede para así estar predicando en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Aleluia. Vamos a buscar en Primera de Reyes. Ana chercher na Enwa. Gloria a Dios. Primera de Reyes 21. Enwa 21. Te adoramos, Dios. Aleluia, Jesus. Gloria a Jesús. Alabança a Deus. Cuando lo tengan, puede decir amén. Amém. Gloria a Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amém. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acá, rey de Samaria. Y Acá habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Nous prenons les paroles de nos papa avec petit là, avec Saint-Esprit. Après tout bagage ça yo, mais ça qui arrivé dans la ville de Jezreel, tout près palais roi Akab là. Te gen yon jardin raisin qui était pour yon homme yo te relé Nabot. Yon jour roi Akab dit Nabot comme ça: "Bam jardin raisin là pour m'ka faire yon jardin légumes. Li tout près kay moi. Ma ba ou yon l'autre jardin raisin qui pi bon passer ça. Ou sinon si ou pito ma ba ou yon prix poli." Gloria al nombre del Señor. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Andi bon Gloria a Dieu, Dios. merci pour parole. Señor, te adoramos, Dios, te bendecimos, te damos gloria y honra. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Padre, porque tu palabras son verdad, son vida, Dios del cielo. En esta hora, Dios mío, te pedimos que sea tú hablando a nuestras vidas, Señor. Que sea tú manifestando tu gloria en esta noche. Que sea tú manifestando tu poder, Dios mío. Padre, que no sean mis palabras, sino la tuya, Señor. Padre, úsame, Dios mío. Pasa un carbón encendido por mis labios, Dios mío. Padre, necesito de ti en esta noche, Dios amado. Necesito de ti, Dios del cielo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Manifiesta tu gloria, derriba los muros. Padre, quita todo lo que nos impidan escucharte en esta noche. Todo lo que nos impidan, Dios mío, hablar de tu grandeza, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito es el nombre del Señor. Se pueden sentar. Nous capable chita. Gloria a Dios. En este corto mensaje, bendito es el nombre del Señor, le vamos a poner como tema: cuida tu viña en tiempos difíciles. Petit message là c'est prendre soin jardin raisin là dans temps difficile. Cuida tu viña en tiempo difícil. Prends soin jardin raisin là dans temps difficile. Díceselo a tu hermano: cuida tu viña en tiempo Dis frère ou sœur difícil. là ça. Prends soin jardin raisin là dans temps difficile. Gloria a Dios, aleluya. Una viña en los tiempos bíblicos Yon jardin raisin dans temps biblique, era una plantación de vides, c'est une plantation uvas, raisin que los padres dejaban como herencia côté que parents ont quitté ça comme un héritage a sus hijos. pour petit Lio. Para los hebreos, Pour hébreu, una viña yon divin, yon raisin
se contaba entre sus posiciones más apreciadas Li comptait entre toute position appréciée y la promesa et promesse là de que dispondrían para siempre qui était toujours metté pour tout temps. de los frutos de la vid. Eh bien, fruit jardin raisin yo, Era un símbolo c'est un symbole de seguridad, de sécurité, de prosperidad de prospérité y recompensa. et puis récompense. Vamos a ver en Isaías 65, 21. Regardez dans Ésaïe 55, 21. Isaías 65, 21. Ésaïe 65, verset 21. Gloria a Dios. No deje de alabar a Dios, hermano. Poderoso eres Dios. Isaías 65, 21. Ésaïe 65, verset 21. Dice así: edifica casas y mora en ellas, planta viñas y comerá del fruto de ellas. Il dit, moun va bâtir caille pour y rester. Il a planté jardin raisin pour y manger raisin. Esto tiene un significado espiritual de suma importancia. Et ça, yo signifie spirituellement très important. Dios nos ha ofrecido una viña espiritual Bon Dieu offre nous un raisin spirituel llamada salvación. qui est la délivrance. Y la salvación nos la ha dado Et puis bon Dieu va nous délivrer ça a través de su Hijo unigénito, à travers celle petite lia, Jesús de Nazaret. Jésus de Nazareth. Los cristianos Chrétiens yo, hemos heredado nuestra viña nous héritiers un jardin raisin espiritual spirituel. el mismo día Dans le même jour, en que recibimos depuis même jour nous te recevoir, a Cristo. nous te recevoir Jésus-Christ. Vemos en Juan 15:5, Pourquoi bon dans Jean 15, 5, Juan 15:5, soberano eres Dios. Jean chapitre 15, verset 5. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Moi c'est Pierre raisin, nous c'est branche yo. Moun qui fait youn avem, moi fait youn ak li. L'a donné en pile parce que nous pas capable faire rien sans moi. Gloria al nombre del Señor. El enemigo de las almas L'ennemi n'aime nous yo. no descansa, hermano. Li pas reposer, No duerme li pas dormir. en su afán de arrebatarnos nuestra salvación, Nan tête chargée li pour le prendre délivrance nuestra viña espiritual. la raisin spirituel nous. Es por eso C'est peut-être ça, que en estos días jour ça, Dios nos está alertando. bon Dieu a réveillé nous. Si ustedes pueden darse cuenta, Pour capable rendre compte cada mensaje, dans chaque message, cada oración que hacemos, chaque prière que nous faisons, cada ayuno, chaque jeûne, es para el Señor prepararnos c'est pour bon Dieu préparer nous para los tiempos difíciles. pour temps difficile yo. Gloria al nombre del Señor. Dios nos está alertando para que no descuidemos esta salvación. Bon Dieu a pété nous réveiller nous. Esta salvación tan grande, Délivrance a tellement gros, esta viña espiritual raisin spirituel ça que Dios nos ha puesto en nuestras manos. que bon Dieu mette dans main nous. Si Dios se la dio a usted, Si bon Dieu pas ou es li, porque usted podía tener esa viña. c'est parce que vous capable de gagner jardin raisin Vamos a ça. buscar en Hebreo 2, On a cherché dans Hébreux chapitre 2, Hebreo 2, Hébreux chapitre 2. gloria al nombre del Señor. Hebreo 2, 3. Verset 3. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Chapitre 2, verset 3. Il dit, comme ça tout, si nous-mêmes nous méprisons une grosse délivrance tant que ça, n'a point échappé pour nous. Premier monde qui te fait connaître délivrance ça, c'est Seigneur même.
Après ça, moun qui te tande yo, c'est yo qui te fait nous connaître Jean délivrance ça, gen pile valeur. Poderoso es el nombre del Señor. Esaú no tuvo en cuenta no tomó en cuenta su primogenitura. Esaïe pas kembe en compte premier place li, comme premier petit, place comme premier petit. Esaú no tomó en cuenta su primogenitura, Esaïe pas kembe en Gloria a compte Dios. ou bien pas de valeur place li comme premier petit. la cual también representa nuestra salvación. Ça qui représente dans nous-mêmes tout délivrance là. Poderoso es el nombre del Señor. Hoy en día, Je ne dis à nosotros nous-mêmes muchas veces plusieurs fois perdemos nuestra viña nous perdons déjà des raisins nous, porque no la podamos, parce que nous pas porque no la cuidamos. nous pas prendre soin li. Gloria al nombre del Señor. Así como Saúl Comme ça même Jean avec Saïl, perdió Esaú. su primogenitura. Esaïe il perdit premier place li. La primogenitura para Saúl no fue tan importante. Place li comme premier petit pas tellement important. Asimismo, C'est comme ça tout. a veces para nosotros Et des fois pour nous-mêmes, la salvación délivrance no es tan importante. li pas Asimismo, para comme nosotros ça pour nous-mêmes tout, o para algunas ou bien personas, pour quelques monde, la salvación délivrance no es tan pas importante. tellement important. Por tanto, C'est peut-être ça, los cristianos de hoy en día, chrétiens aujourd'hui, ¿por qué tienen un pie adentro y otro afuera? c'est peut-être ça, ils ont un pied en dedans, l'autre pied dehors. Saúl vendió su primogenitura Esaïe te vend premier, et te vend droit comme premier-né por un plato de lentejas. pour une assiette, un plat bouillon. La menospreció. Il te méprisé. Nosotros muchas veces Nous-mêmes plusieurs fois, menospreciamos nous mépriser. nuestra viña, Ya nuestra de salvación. délivrance nous. Gloria al nombre del Señor. Vamos a buscar en Génesis 25:34. On a cherché dans Genèse 25, 34. Génesis 35:24. Genèse chapitre 25, 35. Gloria al nombre del Señor. Alléluia. Poderoso es el nombre del Señor. No deje de adorar a Dios. Arrêtez ça. de Génesis reposer. 25, Genèse 25, 25, 25, D 5, 25, 34. 34, 3, 4. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Le fini Jacob ba li pain ak ti gout nan bouillon poire. Esaú manger, li boire, li lever, li parti. Comme ça, Esaú te considéré droit li comme premier petit pour rien. Gloria a Dios. ¿Cuántos cristianos de hoy en día Combien de chrétiens aujourd'hui están vendiendo su primogenitura cap vend droit yo comme premier petit por un plato de lentejas pour yon assiette manger? mundana? Mondain. La realidad es Real- alarmante. Réalité assez très alarmant. No venda tu salvación, Pas hermano. vendre délivrance. No venda tu Pas primogenitura. vendre droit comme premier petit. El diablo está Parce que ofreciéndote diable a offrir ou plato de lentejas yon plat manger. a cristianos. La pour chrétien. No descuidemos Pas négliger. esta salvación, Délivrance ça. esa salvación tan grande. Délivrance ça qui est tellement gros. Gloria al nombre del Señor. El enemigo nos quiere robar nuestra salvación. L'ennemi voulait voler délivrance nous. Acá Acab quiso convencer Acab te voulait vaincre, a Nabot il te voulait gagner de que le Nabot vendiera su viña. pour te vendre jardin raisin là. Nabot sabía Nabot te que connaît su viña que jardin raisin là, era su salvación. c'était délivrance li. Nabot sabía Nabot te que connaît su viña jardin raisin era là, lo único que podía dejarle a sus hijos. c'est seulement ça il te gagné pour te quitter pour petit li. Gloria al nombre del Señor. Acá tenía el poder en sus manos. Acab te gain pouvoir dans plamel. Acá era el rey. Acab te roi.
Acab tenía todo lo que podía tener. Akab te gen tout bagay li te capable gagner. Nabot solo tenía la viña. Nabot seulement te gen yon jardin Y raisin. por envidia, Et à cause mauvaise envie, él quería la viña de Nabot. il te de vle Nabot. jardin raisin Nabot. Gloria a Dios. Muchas veces Plusieurs fois, las personas tienen algo et moun a gen yon bagay. y el grande C'est soit les grands nègres quiere quitárselo. et puis il vle rete ça moun a gen amel là. Pero Nabot Mais Nabot, no le fue fácil ça va te faire facile quitar su viña. pour te rete jardin raisin là. A veces Gen des fois, nosotros tenemos que podar la viña. nous-mêmes nous gain, nous capables en jardin raisin. Me imagino que acá Moi imagine Akab, veía a Nabot il était ouais Nabot, cuidando su il t'a viña. prend son jardin raisin là. La viña que Nabot tenía Jardin raisin que Nabot te era para gain. bendecir a otro. C'était pour te bénir l'autre. Dijo, no, yo no voy a vender mi Il viña. dit non, pas vendre Yo jardin no la raisin. presto, yo no la Moi vendo pas vendre ni, porque es herencia de Jehová. parce que c'est héritage Jéhovah. La viña que usted tiene Jardin raisin gain, no le pertenece. Alléluia. La viña que usted tiene Jardin raisin gain, no le pertenece. li pas rete. La viña que usted Jardin tiene raisin le gain, pertenece a Jehová. c'est pour bon Dieu lié. Y Jehová le dio esa viña Bon Dieu pas au jardin raisin para que ça usted la cuide, pour prendre soin, para que usted la cautive, pour kembel, pour prendre soin, para que usted bendiga a otro pour bénir l'autre yo. con la viña que el Señor le dio. Ak raisin, jardin raisin ça Seigneur ba ou. Acá tenía el poder en sus manos, Akab te gen pouvoir dans main li, junto con Jezabel, ensemble avec y Jézabel. trató de buscar Il traité pour le chercher, recursos pour te chercher tout moyen para convencer pour te convaincre a Nabot. Nabot. Pero Nabot dijo, no, Mais Nabot dit non. yo no vendo mi viña. Moi pas vendre jardin raisin Así là. mismo, Comme ça tout, nosotros tenemos que decirle al diablo, nous-mêmes nous devons dire diable, yo no vendo mi viña. moi pas vendre jardin raisin Esa es là. una herencia que Jehová me dio. Ça c'est héritage bon Dieu pas No moi. te pertenece a ti. Li pas Por pour, ende, c'est pas pour tú no vendre. tienes que venderla. Moi pas doit vendre ni. Tú no tienes autoridad de vender Ou esa pas viña. gain autorité pour vendre jardin raisin ça. Gloria al nombre del Señor. Hoy en día, Je ne dis pas. el enemigo de las almas L'ennemi nam yo, ha buscado muchos il a recursos cherché tout moyen mundanos, hermano, mondain para convencer a pour yo cristianos, convaincre un chrétien, ministros, ministre yo, artistas, artiste yo, cantantes chanteur yo, y a un sinnúmero de personas yo un paquet de monde para poder quitarle lo que le pertenece. pour capable rete ça qui nan main Gloria al yo. nombre del Señor. Sigue adorando a Dios, Continúa a hermano. adorar Gloria a al Dios. nombre de Jesús. Hay poder en Cristo. Gen pouvoir dans No Jésus-Christ. importa su grado eclesiástico. Ça pas importe qui grade ou gagne. Si usted está con si usted está con su cuenta clara Si ou avec yon compte qui clair con Dios, avec bon Dieu. déjeme decirle Qui t'aime dire que el diablo va a derrotarlo. diable la gen pour le petit. A usted Ou même que tiene su viña adornada, si que ou même ou gagne jardin raisin a décoré usted ou même que está haciendo la voluntad de Dios, qu'a fait volonté bon Dieu, que está caminando en el camino qu'a correcto, marché dans chemin droit a là, usted ou que el même diablo le va a tirar. c'est ou même diable la pral. Poderoso es el nombre del Señor. Hay poder en Cristo, aleluya. Alléluia. Gloria al nombre del Señor, Gloria a aleluya. Jesús. Poderoso es Dios. Él no tiene ningún tipo de consideración. Il pas gagne aucune considération. Él no va a tirar con toda su fuerza. Il pral tirer avec toute force li. Pero tengo para decirle, Mais hermano, moi gagne pour me dire frère m'sem. que en Cristo somos más que Dans vencedores. Jésus-Christ, nous plus que vainqueurs. Las estrategias Et stratégie ça yo, usadas por acá et Libanon là, es la misma estrategia c'est même stratégie hein, que están usando el enemigo que l'ennemi a utilisé de las almas des âmes contra nosotros los cristianos. contre les chrétiens yo. Las persecuciones, Persécution yo, las tentaciones, tentation yo, la sexualidad, sexualité, las debilidades faiblesse yo, carnales, faiblesse yo. son algunos de los recursos C'est quelques moyens yo, que Satanás está usando Satan a utilisé para tratar pour traiter, de convencernos de convaincre nous, y hacernos caer. pour faire nous tomber. Gloria a Dios. Mire la manera que acá usa para convencer a Nabot Regardez qui façon a utilisé pour lui Para gagner quitarle su Nabot, viña. pour capable joindre en Ya Reyes, dije, Primera de Reyes 21. 1 roi chapitre 21. Poderoso Dios, Alléluia. soberano eres Dios. Primera de Reyes 21:2.
1 Roi 21, verset 2. Amén. Acá habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Un jour, roi Akab dit Nabot comme ça, bam jardin région là pour me faire un jardin légumes. Li tout près caille moi. Ma ba ou yon l'autre jardin raisin qui pi bon passer ça. Ou sinon si ou Gloria a pito, Jesús. ma ba ou yon bon prix pour lui. Poderoso es el nombre del Señor. Nabot se mantuvo firme, hermano. Nabot te kembe ferme, frère mio. Nabot se mantuvo firme Nabot te kembe ferme, en lo que había creído. nan sal te kwea. ¿Usted está firme en lo que ha creído? Ou kwea, nan sa ke ou kwea, En la palabra de Dios. nan ¿Usted está parole bon firme? Dieu. Usted está claro que usted aceptó a Cristo. Usted está firme en los caminos del Señor. Ou clair, ou ferme dans le chemin Seigneur. Debemos de enderezar lo que puede estar torcido Nous devons dresser tout ça qui couché en nuestra vida dans espiritual. la vie spirituelle. Debemos de podar la viña. Nous devons gagner le jardin raisin ça. Debemos de Nous devons limpiarla. nettoyer. Porque eso era lo que le hacía sentir mal a Acán. Parce que c'est ça qui te fait à pas sentir bien. Que él siempre mantenía su viña limpia. Parce que ou toujours qu'il y a jardin raisin là propre. No tenía sucio. Il pas gain saleté. Estaba siempre podada. Il toujours bouchonné là. Siempre había fruto. Il toujours bail fruit. Así también tenemos que ser nosotros. C'est comme ça nous même nous devons. Tener nuestra vida intachable. Et si nous gain la vie nous qui Gloria al tachée, nombre del Señor. Siempre está podando nuestra vida. nous toujours gain la vie nous bouchonné. Pidiéndole a Dios que quite todo lo que no sea de su agrado. Pour demander bon Dieu retirer tout bagage qui pas fait Gloria al plaisir. nombre del Señor. Estar firme como lo estuvo Nabot. Nous besoin rester ferme tant que Nabot te joindre Él ferme. no vendió su viña, Il pas de vendre jardin raisin ni là. la dio, Ni il pas de bail ni li, la negoció ni il pas de négocier avec elle. por otra. Pour yon l'autre. ¿Qué dijo Nabot? Qui ça Nabot te dit? Vamos a ver en Primera de Reyes 21:3. Nous pourrons regarder dans même 1 Roi 21 verset 3. Y Nabot respondió acá: Guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Mais Nabot répond à Akab, c'était héritage lié. D'après la loi Seigneur, moi pas gain droit vendre li. Gloria al nombre del Señor. Así mismo, hermano, C'est comme ça même frère mio. nosotros tenemos que pedirle a Dios Nous devons demander bon Dieu que nos guarde. pour kembe nous. Dios te va a guardar Bon Dieu a kembe ou de toda acechanza del enemigo. de tout ça que Dios Satan te vient va a avec. proteger. Bon Dieu va protéger ou. Gloria al nombre del Señor. No venda tu viña. Pas vendre jardin raisin là. No comprometa tu salvación. Pas que faire promesse avec délivrance ou. El enemigo es la cabeza. Parce que l'ennemi c'est Perdón, el enemigo es a la cabeza l'ennemi li en la tête. que nos tira. Alléluia. Que nos tira Pour tirer sur nous, para derribarnos. pour mettre nous à terre, Para pour derrotarnos. faire nous perdre. Gloria al nombre del Señor. El enemigo no está jugando. L'ennemi en pas dans jouer. El enemigo está fuerte, L'ennemi hermano. en fort en pile. El enemigo quiere destruirnos. L'ennemi en veut détruire nous. Y tú tienes que tener cuidado Vous devez faire attention con tu viña. avec jardin raisin Tú là. tienes que cuidar tu Vous viña devez prendre son jardin raisin porque estamos en tiempos difíciles. parce que nous avons un temps difficile. Estamos en guerra, Nous avons en guerre, tribulaciones. tribulation. yo. Por ende usted tiene que Si cuidarse. vous voulez ça, vous devez prendre soin. Usted tiene que cuidarse de ese mundo. Prendre soin dans le monde Gloria al ça. nombre del Señor. El enemigo L'ennemi quiere derrotarnos. livre les perdre nous. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Poderoso es el nombre del Señor. Alléluia. Él no tiene piedad, hermano. Il pas gain pitié frère. Él no Il tiene pas misericordia. gain miséricorde. Así como hizo Jezabel. C'est comme ça Jézabel fait. Jezabel no tuvo misericordia. Jézabel pas de Jezabel miséricorde. fue una mujer malvada. C'était une femme méchante. Todo lo que inventó Tout ça qu'elle était inventé para quitarle la viña a Acán. pour a Nabot. tirer jardin raisin Nabot là. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Es que nosotros Et ça c'est nous-mêmes. tenemos que estar firmes. Nous devons fermes. Satanás Satan usa cualquier persona para hacerlo caer. l'utilise n'importe monde pour faire tomber. Le pido a Dios Nous demandons bon Dieu que le guarde pour kembe nous protéger nous, de no
Le vamos a pedirle al Señor, gloria a À nous Dios, demander, Seigneur, que nos guarde pour Kimbe, a nous, cuidar nuestra viña. pour nous capables de prendre son jardin raisin. Porque Él lo dice ahí en su palabra. Parce que él bendito dice sea el en la nombre del parole, Señor. Pídale a Dios que guarde Demandez bon Dieu pour le protéger, a cuidar nuestra viña. pour prendre soin du jardin raisin. Dios te va a ayudar. Bon Dieu va aider. Dios te va a ayudar a que tú podes tu viña. Bon Dieu va aider pour Dios Kimbe te va a jardin ayudar a raisin. que te mantenga La firme. aider pour Kimbe No ferme. importa quién se levante. Ça peut importe qui est ce monde qui No lève. importa que el enemigo ruja. Ça peut Gloria intéresser al si nombre del Satan l'ennemi a le Señor. gondé. Dios te va a ayudar a cuidar la viña. Bon Dieu va aider pour prendre Tú son jardin tienes que raisin. pedirle a Él, Nous sommes demandés, lui, guárdame Jehová, Kimbe moi bon de que Dieu. yo venda mi Pour moi viña. pas vendre jardin raisin. Guárdame Jehová, Kimbe Jehová. de que yo te deje. Que pour moi pas. Guárdame Jehová, Kimbe moi Jehová. de que yo me vaya al Pour mundo. moi pas aller dans le Pídale al monde. Señor, hermano, Dis Seigneur, frère, m'aime. porque el diablo está como león Parce rugiente, que le diable c'est que un lion qui a demandé. buscando a quien La devorar. chercher monde pour le Y como dévorer. usted se está manteniendo, Et bien comme moi Kimbe ou limpiando su ou à viña, propter et Con jardin raisin ayuno, là, avec jeûne, con avec oración, prière, con vigilia, avec veille de nuit, él no se va a quedar tranquilo. eh bien pas prêter tranquille. Espere que él viene, Espérer que la vini así como acechó et comme ça pour même ça le faire. Jezabel À Jézabel y mandó carta et puis il te voyait en y lettre selló el anillo et puis il mettait poser scellé sur lui para acabar con pour te Nabot. finir avec Naboth. Vamos a ver en Santiago 4:7. On a regardé dans Jacques 4 verset 7. Poderoso es el nombre del Señor. Cuida tu viña en Prends tiempo soin jardin difícil. raisin là dans temps difficile. Santiago 4:7. Jacques 4 verset 7. Poderoso es el nombre del Señor. Aleluya. Hay poder en Cristo. Alléluia. Soberano es el nombre de Jesús. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Alléluia Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Cuida tu viña en tiempos difíciles. Prends soin jardin raisin là dans temps difficile. Soberano es el nombre de Jesús. Ahora no encuentro. Alléluia. No deje de alabar a Dios, hermano. Arrêtez sans Alábale. louer bon Dieu frère m'sem. Alábale, alábale, alábale. Louez-le, Aleluya. louez-le, louez-le. Alléluia. Soberano eres Dios. À la au grand Seigneur. Gloire à Jésus. Gloria a Bendito Dios. louange. Hay poder en Cristo. Il y a pouvoir dans Jésus-Christ. Alléluia. La merveilleux Seigneur. Amén. Sometemos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Amén. C'est peut-être ça, descends-nous devant bon Dieu, mais prends position contre Satan, la courir, quittez-nous. El enemigo le fascina tentar a los cristianos, L'ennemi est facile pour le tenter, les chrétiens. Yo. a llenarse de orgullo y creer que son responsables de su propio éxito Pour le plaindre avec l'orgueil, pour penser qu'il est responsable de une vie en lugar de Dios. dans la place bon Dieu. Podemos resistir Nous sommes capables de prendre position, bien résister. la influencia terrible del diablo L'influence terrible diable là. sometiéndonos a Nous Cristo. besoin de soumettre nous dans Jésus-Christ. Esto significa Et ça veut dire, que aceptamos la sabiduría nous accepter connaissance, y la sagesse voluntad de Dios. et volonté bon Dieu. Confiamos en su poder Nous confions dans le pouvoir lui, y en su amor. et puis dans l'amour bon Y Dieu. obedecemos sus mandatos. Nous obéissons dans le commandement. Nada Gloria al nombre del Alléluia, Señor. Jesús. Nada desarma más al enemigo Rien est capable de désarmer l'ennemi. Hein? que mantener un corazón humilde. Si ce n'est pas là que vous avez un cœur qui est Delante de propre Dios. ou bien humilié ou devant bon Dieu. Nadie desarma más rápidamente al enemigo Personne n'est capable de désarmer que l'ennemi tener un rapidement. corazón Que là humilde que vous avez un cœur qui est humilié delante de Dios. devant bon Dieu. Muchas veces Plusieurs fois, no recibimos la bendición nous ne pas recevoir bénédiction porque hay mucha gente parce qu'il y a plusieurs monde, coqueteando con el pecado. il y a un pile monde qui cap marcher boiter avec péché. No debemos coquetear con el Nous pas de pecado. boiter avec péché. Vamos a resistir al En nous diablo. prend position contre le diable. Vamos a resistir la En nous tentación. résister tentation. Gloria al nombre del Señor.
para que pueda el diablo huir de Pour le nosotros. diable capable courir quitter nous. Si usted se para firme Si vous kembe y ferme, dice no vendo mi ou viña, dit non, pas vendre, yo j'ai des no raisons. presto mi Moi pas viña, prêter, j'ai des raisons. a veces la prestamos por un tiempo, Il n'est pas fallu nous prêter pour un temps. la dejamos ahí o se la prestamos a Nous alguien quitter Lyon, le bon côté là, ou bien nous prêter au monde. y nos vamos un tiempo para el mundo, Et puis un moment nous aller y dans después le monde. regresamos, Après ça nous retourner, creemos nous croyons que esa viña que j'ai des raisons ça. la vamos a encontrar adornada nuevamente. Nous va retourner rencontrer là encore décorer Usted encore. tiene que Vous avez fajarse besoin de sentir a cette limpiar su viña, pour nettoyer a les raisons. adornar su viña, Pour faire le a bouchonner. limpiar su Pour viña, nettoyer gloria al les nombre raisins. del Señor, porque estamos en tiempos Parce que difíciles, nous, en temps hermano. difficile. Estamos en tiempo de prueba, Nous, en temps de estamos en prueba. tiempo de Nous, en temps de tribulación, tribulación. y si nosotros no tenemos nuestra viña Si nous pas limpia, gagner des raisons propres, hay problema. il y a un problème. Gloria al nombre del Señor. Alléluia. ¿Cuántas Jezabel Combien Jézabel, tratan de destruir a cristianos combien traité pour le détruire y chrétien, destruyen a pour le cristianos? détruire chrétien et puis il détruit chrétien. Así como Jezabel convenció acá C'est comme ça Jézabel était gagné à Cab para matar a Nabot, pour te faire tuer Naboth. así ella recibió su recompensa. Et puis c'est comme ça tout femme ça la recevoir Gloria récompense. al nombre del Señor. Poderoso es el nombre de Jesús. Hay poder en Cristo. Vamos ¿Quién a ver pouvoir en en Jesús? Primera de Reyes 21, 23. 1 roi 21 23. Un roi chapitre 21 verset 23. Primera de Reyes 21. Gloria a Dios. Alléluia Jesús. Poderoso es el nombre del Señor. Gloire à Jésus. Alléluia. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Verset 23 il dit, mais ça c'est dit Jézabel, chien pour manger cadavre dans mitan la ville Jezreel. Gloria a Dios. Yo sé que Jehová pelea por ti. Moi connais que bon Dieu a goumé pour. Dile a tu hermano: Jehová pelea por Dis ti. frère accès là ça, Jéhovah a goumé pour. Jehová pelea por ti. Jéhovah va goumé pour. Tú no tienes que hacer nada. Ou pas besoin de faire rien. Tú no tienes que tomar la Ou venganza. pas besoin de prendre vengeance. Jehová pelea por ti. Jéhovah a goumé pour. Gloria al nombre del Señor. A Nabot lo mataron. Naboth il était tué. Pero dice la Biblia Mais la Bible dit, que morir en Cristo es ganancia. yon moun qui mourit dans Jésus-Christ c'est une garantie Porque él se resistió. parce qu'il était résisté. Él no quiso dar su heredad. Il pas voulu bailler héritage là. Usted tiene que pelear Ou besoin de goumé con el diablo avec diable para no dejarle su heredad. pour pas bailler héritage. Porque el diablo lo está Parce que conquistando le diable apprend para quitarle lo que Dios ha puesto en sus pour manos. le ouéter ça que bon Dieu Y met dans la main. Et recuerde puis songez, que lo que Dios ha puesto en sus ça bon manos Dieu met dans la main le là, pertenece a Dios. c'est pour bon Dieu lié. Usted tiene que Et bien on cuidarlo. besoin prendre soin. Usted tiene que On besoin cuidarlo. prendre soin. Lui. Usted tiene que On besoin cuidarlo. prendre soin. Lo Lui. que Dios puso en sus Ça bon manos. Dieu met dans la main. Ese ministerio, Ministère là. esa familia, Familia. gloria al nombre del Señor. Usted tiene que orar por su familia. Besoin prier pour famille. Usted tiene que darle respuesta a Dios Besoin bailler bon Dieu por réponse. sus hijos. Pour petit Gloria al tuyau. nombre del Señor. Cuidar su viña, Prendre soin de cuidar raisin. su alrededor. Prendre soin de ça qui Gloria al entoure. nombre del Señor. Cuidar su testimonio. Prendre soin de témoignage. Gloria al nombre del Señor. Alléluia. No se descuide de su viña, hermano. Pas négliger j'ai des raisins là. Dios se la puso en sus manos. Bon Dieu mettez-le dans la main. Cuide su viña. Prendre soin de Gloria al nombre raisin. del Señor. Nosotros no somos merecedores. Nous pas mériter. Y Dios lo conoce a usted. Bon Dieu connaît qui est Dios celui. sabe lo que le puso a usted en sus Bon manos. Dieu connaît qui ça le mettait dans Dios la main. sabe que usted podía cuidar esa viña. Bon Dieu connaît qu'il était capable de prendre No soin le de quede raisin. mal. No quede mal. Pas Gloria al nombre sentir del pas Señor. bon, pas sentir mal. No pase vergüenza. Pas gagner honte. Que el Señor no tenga que pasar vergüenza con Et pour nosotros. ça, il y a besoin de prendre honte pour Cuide la nous-mêmes. viña. Prendre soin de Cuide lo que raisin. Dios ha puesto en sus manos. Prendre soin Gloria de al ça, bon nombre Dieu, del mettez dans la main. Señor. Poderoso es el nombre de Jesús. Jehová Jéhovah, sentenció acá también. il était sentencié à capto. En Primera de Reyes 21. Dans 1 roi 21. Primera de Reyes 21, 19. Dans 1 roi 21, verset 19. Dice: entonces dijo: oye pues palabra de Jehová,
Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramón de Galaán? 21. Yo dije 19. Alléluia. Gloria al nombre de Dios, Señor. Primera de Reyes 21, 19. 1 à 21, verset 19. Amen. Il dit- Amen. Sí, es 21, 19. Perdón, hermano. Es 21, 19. 1 chapitre 21, verset 19. Il dit comme ça. Amen. Ouadi li même message c'est a envoyé bali. Ou fin touye na bot. Kounye a ou sorti pour prendre jardin rizel là. Après ça, ouadi encore. Mais ça c'est a envoyé di ou. Même côté chien te niché sans na bot là, chien pour niché sans pas ou tout. Usted leyó 21, 19. Si. Amén. Y le hablabas diciendo: así ha dicho Jehová, y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Amen. Gloria al nombre del Señor. Aquí podemos ver, hermano, Là nous capable voir frère mieux. que el que le hace daño, Yon monde qui fait un dérangement, el Señor le tiene su recompensa. Seigneur a une récompense pour lui. Usted no tiene que pelear. Ou pas besoin de gourmet. Usted no tiene que alarmarse. Ou pas besoin de mettre ça. Dios Bon Dieu, le dará su castigo. la baille mon punition. Así como lo hizo con Acá, Même j'en ai fait avec Akab. así como lo